سلاف ڕێز تەماشاوان هێژە بولتەنە ساعت 6 ئێواری از جوارە پێشکەشکەم دە دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. Çekdarên PYD nûçegihanê Arke Ehmed Sofî revandiye û ragihandina azad ya bi ser PYD ve daxwaza diyarkirina çarenivîsa wî dike. Lûtkeya çaralî bi beşdariya Tirkiye, Rusya û Almanya û Fransa li Stenbolê bi dawî hat. Têde rewşa Sûriye bi giştî hate guftugû kirin. Di Mistura dibêje rejîma Esed astangiyan li pêş Komîta Destûrî ya Sûriyê drûst dike. Li navbenda bajarê Efrînê du welatiyên Kurd rastî lêdanê û diziyê ji alî grûpeke çekdar bihatin û çekdarên El Emşad agir bi mala pîreke Kurd li navçeya Şiyê xist. دوباره سلاف آسایشا PYD نوچگاهان Arke Ehmed Sofî revandiye û ragihandina azad ya bi ser PYD ve daxwaza serbestberdana wî dike. Asayişa PYD nûçegihanê Arke Ehmed Sofî revandiye û ragihandina azad ya PYD jî daxwaza serbestberdana wî dike. Roja 22 heyva dehan 2018 grupek ji çekdarên PYD nûçegihanê Arke endamê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye Ehmed Sofî revand û bervecihekî nediyar biriye. Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye û Sendîka Rojnamavanên Kurdistana Sûriye û rêxistinên mafê mirovan daxwaza serbestberdana wî kirine. Ehmed Sofî di dema ku digel her du birayên xwe li ser riya gundê wî Bane Qesrê û bajarê Dêrîgê bûn, grupek ji çekdarên PYD ew revand û bervecihekî nediyar birin. Nûçegihanê Arke beriya çend rojan jî li heman cihî ji aliyê heman grupê ve rastî astengî û seknandinê hatibû. Roja 26 vê mehê malpera fermiya PYD daxuyaniyek li ser dezgeha Arke bilav kiye û têda Arke tometbar dike û dibêje asayişê torekiya sîxurî girêdayî derve ku alavên ragihandinê mîna perdeyekê ji xwe re bikartîne û çalakiyên xwe dibinde dike girtiye. Li gorî malpera PYD dibêje di operasyonekê de asayişa giştî ya rêveberiya xweseriya PYD li parêzgeha Hesekê torek sîxurên girêdayî welatên derve ku çalakiyên xwe li Bakurê Sûriyê dike girtiye. PYD serbar kiriya û gotiye hêza bi lez ya girêdayî asayişa giştî li parêzgeha Hesekê di heyama 72 demjimêran de torekiya sîxurî ku karê sîxuriyê dike û zanyarîn istixbaratî girêdayî aliyên ji derve berhev dike girtiye ku ew tore dezgeha ragihandinê ya bi navê Arke ji xwe re dike perde. PYD dibêje asayişa wê ew tore kire davên xwe piştî çavdêriyeke wir ji kar û xebata wê re û zanyariyên pêwîst li ser wê torê kom kirine û di heyama 72 demjimêran de ew girtine. Îro 28 heyvan deha jî dezgeha bi navê ragihandina azad ya PYD daxwaza diyarîkirina çarenivîsa nûçegihanê Arke Ehmed Sofî kiriye. Di daxuyaniyekê de ji bo raya giştî dezgeha ragihandina azad ya PYD nivîsiye û dibêje nîvroja 22 vê heyvê ku dike roja duşemê nûçegihanê bernameya Arke ku li ser televizyona Zagros TV pexş dibe û endamê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye Ehmed Sofî li gorî malperên rojnamevanî şopandiye rastî revandinê hatiye. Rojnamevan Ehmed Sofî bi otomobêla xwe li ser riya di navbera gundê Bane Qesrê û bajarê Dêrîkê de bû rastî revandinê hat û heta weku îro çarenivîsa wî nediyar û bêser û şiwêne. Li gorî ragihandina azad ya PYD dibêje di heyama peywendiyên me bi aliyên peywendîdar re me çi bersiv bi dest nexistîne û çi aliyekî fermî ji PYD çi daxuyaniyek derbarê wê de dernexistiye. Di dawiya daxuyaniya yekîtiya ragihandina azad ya PYD de ew daxwazê ji aliyên peywendîdar dike ku vê mijarê zelal bike û rastiyê berçav bike di daxuyaniyekî fermî de parastin û selametiya rojnamevanan biparêze. PYD hevdemî ku jiyana siyasî û civakî li Rojavayê Kurdistanê tune kiriye û qir kiriye hêdî hêdî pênosên azad û rojnamevana jî tune dike û dixwazin civakeke leşkerî ava bike û beşek ragihandina Kurdî adîolojîk kiriye û di xizmeta xwe de bikartîne û niha jî dixwaze dengê azad mîna dezgeha Arke jî tune bike û bi vî awayî dê PYD wijdana xwe rehet bike û serê xwe dane û bêxem raze. Piştî hemî hewlên wê li hember tunekirina projeya netewî li Kurdistana Sûriye û parçeyên Dinyê Kurdistanê ku bi dirêjeya zêdetirî 40 saliye vîkarî dike. Nivîskarekî Kurd gotarek derbarê girtina rojnamevanê Kurd û peyamnêrê Arke Ehmed Sofî ji aliyê PYD ve belav kiriye. Têde behsa kiryarên PYD û berdewamiya wan di girtina siyasetmedar û rojnamevanên Kurd de dike.
نویسکارێکی کورد گۆتارێک دەربارەی بنچاوکردنا ڕۆژنەمەوانی کورد و پەیامنێری ئارکێ ئەحمەد سۆفی بەڵاوکردە. تێدا بەحسا چەکدارên پەیادێ û siyaseta wan ya tekane û dîktاتۆr dike. Gud hêle got rojnamevanekî sivîl bigirin. Nivîskarê bi navê Şivan İbrahîm gotarek bi navê Eger Ehmed Sofî Daişî ba belav kir. Têde diyar dike got peyadê tu sûd ji tiştê got li Efrînê rûda nekir. Ji ber gotanaha siyaseta wê yekalî ye. Tirkiye û rejîma Sûriye rojane gefa êrişê li peyadê dixwin. Lê peyadê berê xwedaye berfirehkirina girtinê li Kurdistana Sûriyê. İbrahîm dibêje got rojnamevanên bi ser peyadê ve li Kurdistana Sûriyê rojane behsa dîmokratî û azadî û ewlehiyê dibin sîbera çekdarên peyadê dikin. Lê ew ewlehî li kwî de maye û rojane rojnamevanek yan nivîskarek tê girtin. Rojane peyadê û aliyên bi ser ve çi rojnamevan yan rewşenbîr daxwaza serbestberdana Salaheddîn Demirtaş ji zindanên Tirkiye dikin û Tirkiye bigirtin û binçavkirina rojnamevanên Kurd li Bakurê Kurdistanê tometbar dike. Lê dema babet dibe Ehmed Sofî bêdeng û reng dimînin. Ji bilîvan hemiya peyadê bi dehên caran girtiyên bi ser Daişê ve ji zindanên xwe serbest berdan dibin serperiştiya hozên erebî. Gelo tavê astê girtina Kurdan asan e ta astekî got siyasetmedar û rojnamevanên beravaniyê di berdengên sîtemdaran de dikin tên girtin. Hevdemî got Ehmed Sofî hat girtin, hejmarek çekdarên Daişê got kuştin, derheqê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê kiribûn hatin serbest berdan. Ehmed hate girtin bi tenê ji ber got Kurd bû. Belkî eger Daişî ba, niha cihê wî ne ev cih ba. Yek helwestî û yek biryariya wê ji derikê Ehmed Sofî Ark TV. Belê temaşevan hêja nûçeyeke lezgîn geştiye berdestê me ew jî ji Kubanê dibêje îro artişa Tirkiyê rojavayê herêma Kubanê tubabaran kir. Di encamda çekdarekî ser bi peyadê ve jiyana xwe ji dest da û tanha welatê Amerîka tu bersiv yan helwest nedaye. Beriya demekî jî Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyê hişyariya dawî dabû ku ew ê Rojhilatê Çemê Firatê kontrol bike û derbasî wê deverê bibe. Carek din ez ê dubara bikim. Artişa Tirkiye rojavayê herêma Kobanê tubebaran kir û di encam de çekdarek bi ser peyadê ve jiyana xwe ji dest da û tanha Amerîka tu bersiv yan helwest nestandiye. Belê temaşevan hêja ez dixwazim amaje bi wê yekê bikim ku serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan di dema dawiyê de hişyariya dawî dabû ku ew ê Rojhilatê Çemê Firatê kontrol bike û çekdarên bi ser peyadê ve jê derxîne. Belê temaşevan hêja em ê vegerin mijara xwe û girtina rojnamevanê Kurd Ehmed Sofî. Me mêvandariya Berêz Omar Koçerî ew jî serokê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriyê kiriye. Dem baş mamoste. Mamoste Omar eger tu dengê min dikî. Mamoste ragihandina azad ya bi ser peyadê ve îro daxuyaniyek belav kir. Têde banga diyarkirina çarenivîsa rojnamevanê Kurd Ehmed Sofî dike. Lê ya balkêş di wê daxuyaniyê de ew e ku di daxuyaniyê de hatiye ku tu bersiv ji aliyê peyadê ve derneketiye. Wataya vê yekê çi ye? بله کاک شیخو براستی مجی او بیاننامه و خوند یعنی همه خوزی او بیاننامه در نقصبان جوارا اشرفتر بو تصورام ده یعنی کاک احمد هاتیه گرتن حواله ما احمد هاتیه گرتن روجا بسوسی به منگی بین روجا نگوانه در خصنا بیاننامه خدا اشتاد تیدا همه گوتنا خوش گوتنا اختطافها بالفعل اختطاف کرنا يعني براسته وكيدن ام كارن بيجن تشتكي يعني جرينج وجرامبوها نهاية جريند دبي بيانما وادا النبس حساني يعني ام كارن بيجن يعني دعمه او جهاز او جهته او احمد قرتي دعمه وادكي بيجي انه ما خوستي امزان كمصيري ويتشيا وحتى نهات بس المره نهاتيا جهاتي امني ام تخوز امزان كبروجا موضوعي تشيا وبس تشتا ولو هري نخوش بيانا وادا هاتي
بيجي دمك إذا هنك مال برين راجهاندني دبيجن إنه تشكسي كاردكي كارمندين آركي أو كسا نيزيكي جهازي استخباراتا وكاروبار كن أنظمة جدربي وليترا وبحثها طبعا تركيدك يعني اب قلت لك نخوشا اب قلتنا طبعا هرد مال برجي مال برا هوار فكاكيا ومال برا طبعا يا كيتيا ديمقراط يا بيادي او جي طبعا هرد مال برا هرد جي موقعي هرد جي مال بري فكاكيو بيادينا فكاب تشما البرين هي قلت والله تشكاسد كارمندين اركي كاردكن ايرو تيدا كاردكن حمي جريداينا مرزومات استخباراتيه يا اقليمي وعالمي مع بتشواشيبو ما مستا عمر نرخاندنا تا جتومتن بيدي جدازگاه اركي كو پیوندین وان به سیخوریا ترکیه و تشتین وصا نرخاندنا تا جوفيا كلاتشيه يعني كاكشي خو تشتكي اشكرايا خوادك يعني وكا سنديكا رجمافاني كردستان سوريا وكا ايكيتيا رجمافاني الكردي السوري وكا ايكيتيا بيشتيا نبسكار رجمافاني الكردي السوري وكا ايكيتيا نبسكاري كردستان سوري يعني ما يعني دزجهن يعني رانجهادنا شيوا جشتي لرابي كردستان ما حميه ما تضامن شكر يعني حملات شكر وما يعني رابورتي خوشان بلند كرن جهاتي بلند سر استا عالمي بر انه ام بزان انه مطرسي وخطر سرجانا ما مصطفى احمد هيا جيكي او يعني تشكرن رابي بيانا خاطر خصن بيانا انه والله اكتشاف شبكه تخابر على شاني هري مظن وشبكات تخابرها مظن هاتن كشفاندن يعني الامن العام بيادي او كشف كرن افضل كتن انه والله بن سها اركيدات خوازن انه تخابر تشيكن مخابرات دوليبا وطبعا قصده ورسل بترسل بحثات تركيتن طبعا جريداينا اشتا هاتي كرن واب بيانات دركتن درخصن يعني مال فرا بيادي وكالا هوار هردو بيان هاتن وقت برسبكي برجردكي لسر بيان تضامنها ما يعني ما منظومه اعلامي بشباب كشتي رجابي كرسان ده يرو او يعني او بان هذا الخص ريكي ام دبينن مطرسيكي حقيقي هيا وخطرك مدرسه هذه الاستاذ جانا حوالي ما احمد هيا ودبي ام براسب سر راوسن يعني يرو يعني ابنته مكي حتى بيجي انه والله ريا مالبري ريا قلت كسد اركيدا كاردكن وامر هاتيا اشكرك باشا في ويستا ام احمد بس دقيقه يعني كلامك مستمر في ويستا ام حمي ام بيامي خدرخن ام بيجن انه مطرسيكي مازن السرجيانا كاك احمد هيا بيشتي بانا من العام هيا ديت راسي نكسنا درجه نكس هيا پیدی بوان کریاران و بوان گرتنا روزنامه‌وانان چه پلانک لدیجی روزنامه‌وان و راگهاندنا کردی لروجاوای کردستان داتینه بري سيشارو جاجي شيخو جان بري سيشارو جاجي ديساني واركي ومرا ولت دارستان دنكر مقود انه بيادي يعني رجيمكي يعني وكاري رجيمكي استبدادي دكتاتوريتكي كا يعني وقتي وزير الدعايه قلت الالماني وقتي تقول وقتی از بین الناوی گوتنا روشنبیر تل بارمن از دست خود ما سر درمانجا خوا ها اوصانيا اب انظمه فاشي انظمه دكتاتوري او تجاره صبروا ناين انه يكي دنجي دي هبه خلاف دنجي وابه او دبينن شد دنجي ايرو تيكوتن طالما ايرو تكاردكي ترجمافاني شيخ جان تو ايرو لج ابي كرساني كاردكي وتل دخلوا زرنا بهذه ناخي تو نسبه جوات تجمني واي دفيتا ايش كان جبكن دبتا بخن حبسدا دبتا نفي بكن دبي وقبقار بنجي ويفات تفهم ما ظن بكن والله فلان رجمافان جريدايا باستخبارات تركيا واستخبارات امريكيه واستخبارات مع تشاوشيبو جبيها واي يعني ناي ام دبينن انه تو يعني جوي اعلامي راس وزلال يرو بيدا نابي الرابي كرساني بر بيادي زاني انه تشكاسي يرو حقيقتي باكي تشكاسي باك بخوازي دنجي ملتي ما بقيهين كسن يعني بربرس الجدرفه او دبيني او نياري وانا وبيويستا اوي يعني جهاب بيخن اوي هلوشين يعني اب ارمانجا بياديه يكم ويا اشكرا ابا جان
مجموعه كي يعني براستي يعني نبس كاك احمد يعني حمي كارمندن ما حمي برادري ما حمي روجبابان يعني يرو نا البنسياب هذه انا نمريدت هذينا يرو جيانوا نبس معاشي وحياتي روجانا متصيدا حتى جيانوا يا جانوا يرد متصيدا يا جبر انه بالفعل انه ابته ما اواتش كيري سكاك احمد انه ابته مكي يعني الاعدام بها نتشكي عندك يعني براوردی دنافبرا سربست بردانا گرتین داعشه و گرتنا کردان نخاسم روزنامه‌وانان کوهری داوی روزنامه‌وان نوچگهان ما احمد صوفی قالوا مترسیا روزنامه‌وانان جیا داعشه بهتره هفدمی کو شر داعش ل دیرا زور دکن دمان هذا ول لرقای کرن ماله ديارها يعني مطرسيا رجمافاني كيواكي احمد صوفي بترى جغور وان كاسين هاد بيجن ما داعش كان ديا وما داعش جهاب كريا بترى حتى يرو داعش بردن حتى هنو قبائل عربيه ودانو هناك او وجهاي منطقيه قدنا بيش بيجن بلا بقرن بلا داعش بردن وداعش بردن بمقابل يعني حسب هناك مصادر ما بيستي انه او داعشين برداين بري شندروجا اللي دايري حبتي وشاركس واكوشتن يعني قوات يبكي ويبجيوان يعني زي ايرو تشيكاسي كرد بي او نياري بهديه ها بهديه اكيد بروجا خدا بهديه اكيد برنامج خو كاري خوي روجانا دا فنا داعش نورا داعش دموين نيارا يا احمد صوفي نيارا كما احمد صوفي كردها نزلت باش ما مستاهل جبيك تأمل يعني شيخ جان تأمل يعني هيفي جبي بارتيها ناخذتم وحتى امل بنده هيفي يبن وامبجن انه والله قبادي خورتاني بس نقول في فيسبوك انه والله او بيانات رخصتي اتحاد الاعلام الحر ما دام دانيا قلنا اختطاف صحفي كردي معناته تشتكي البيشه انا نوصل موضوع انه والله قلت لك بيش كيف بارتي قلت لك دانيا اختطاف ونافذت بيجي انه والله هنك مالبرين راقهدني بيجن كارمندن اركي دات بزار بها شيخ جان حمي كارمندي اركي يرو مطرسيا واي هري مظل سر في هذه وتحدي مقالتي ودراساتها يعني جبر ارك يعني تشوا حقيقه بيجي ملاتي اخوان في اوي وعارزن في اوي او تخوازن انه بالفعل تشكاسي دفي منظومه هذا كاردكي او بنشافكي او حالي بيجينا اصلا نخوش يعني ما مستا هون وقت سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه واجبو نوچگهان آرکی روزنامه‌وان احمد صوفی و چکریه و دمن پیش ده هونه چه بکن ثاني شيخ جان يعني اما ام وكا يعني رخصناكي سيفيلن ام منظماكي مدنينا ما روجا باشتر ما مستا بالطيبات اوجي اندامك جي اندامن سندیکایه بله اري ما بينما خد الخص بله او بينما ما جهادن استن بلند وطبعا تشي او رخصتنين تشي بوين تشي كيتياني بسكاري كردستان سوريا بيتش اب يعني بينما ما حمي جهان جهه مظن وبلند يعني راجهندنا عالمي طبعا وما قلت تنديد واكر ما فتحه بكريارك تشوتي نراس اب هذيكر برصفوان شبو ما مستا عمر يعني ام غيري ام بكر يعني ام تو تشكي مانين وتحف 80 وتو امريكا تمحك ما جوارا بكن ام تكارن فاز حوابين شيخ جان ام فاز حوابين ام بدنك باكن تا چرا داي يرو كاري راغاندني درابي كرسان دا چخاسي كاركي زحمته وقرصه وچخاس ايرجمافان چخاس يعني نخوشي مطرسيل بيشاويه يعني نرجيكي خوش دكار دكي نرجيكي ريحتها كار دكي ما مستعمر يعني ما طيا ضوي تشيه از دبيجم دفي ام حميري خستنين راغاندني يرو ام نها هريكي ام بيشنا في مهنا ام بكاربن بيانامكي تاني درخن بيانامكي درخن هفباش درخن بيانامها يعني ام ويكيتياني بسكارين كردستان سوريا ويكيتيا قشتي اني بسكار روجمافان كردستان سوريا ويكيتيا روجمافان كردين سوري ام حميب هبرب كان درخن بيانكي جبر دفي ام بيشيا مسلكي اخلاقينا يرو ضمير دفي موضوع هذا دفي كاربكي ام هول حالي خو كاربكن ام هر يخصنك الحالي خو ام كاتشتك يمكن ام بهبره ام يرو بهبره
بيانما كده خنو بيانما ما حمش كابي دسانه دوباره يمكن امهلدن جور ام نبيش انه والله تقرتن احمد صوفي ام بيجن انه يرو جيانا احمد صوفي لسر خطريه يرو احمد صوفي ممكنه يعني ممكنه تشتكي نباش بيكن وابكسيها براستي بامان يعني گلک سپاس مامستا عمر کوچری سروک سندیکای روزنامه‌وانین کردستان سوریه لسازانیرته گلک سپاس مامستا لجیر ناو شهر سحیلا ج پروژه نتوی کردی را سرکفتنک بو سرکرده کرد سعید عمر برپرس اوفیسا پیوندی اجتماعی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوتارک بلاف کرد دیده بحثا دستان پیشمرگین روش د شهر عین عویز ده دکی شهر سحیلا ji projeya netewîya Kurdî re serkeftinek bû. Dibin vî sernavî de serkirdeyê Kurd Mamosta Seîd Omar, berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimaniya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye gotarek dirûpala xwe de belav kir û behsa pîlanên dijminê Kurdistanê di wê rojê de û şikandina wan ji aliyê pêşmergeyên roj ve qehremanên sedsaliya 21 kir. Mamosta Seîd Omar wisa gotara xwe dest pê kir. Wek berdewamiyekê ji pîlanên li ser herêma Kurdistanê re دجمن و ستمکاران دخواستن که هما کردستانش در دوراوی جغرافی و هرمی جدا بکن و پیلان آوان او بو که هرما کردستانی روجاوای کردستانی دریا درگاه سیمالکا و باکوری کردستانی دریا درگاه ابراهیم خلیل و دست سر بکن داکوش آلی سیاسی و جغرافی و هرم دور پیش ببه و آلی آبوری و جی بخنقینه و لاش هرم و در دوراوی جهف بخه هروها دا کوریل بر هف گریدان و پیوندیا کردان یا نتوی دنابرا هر سه پارچین کردستانی ده ورگرتن. پیلانه وسا دست بکر. کوشر سحیلا هیلا لشکریا سرکبو جهش دا شعبی و ارتشا عراقی را. دا کو هرم دور پیش بکن خونن خو بردوام بکن هبونا هرما کردستانی بداوی بینن. شرد همان دماکو تفگره هزن عراقی برف دورا سلوپی یا لکردستانا ترکیه و چون دست بکر. آمادکاری هاتن کرن داکو پشتی هزن پیشمرگه لسحیلا و محمودیه و عین عویس ورنشکاندن درگاه ابراهیم الخلیل دست سر بکن و بخن جیر کنترولا خوده. پشترا بریار بو دجمن کردستانی بری خوابدن درگاه سیمالکا پیشابور یه سنوری نافبرا باشور و رجاواده داکو ریبرف هولی ریوه به هبونا خیانتی جی بی براوانی وکریبه وصا پیلان هات بودانین. لیوکو هرجار وکو هاتنا ناسکرن لشکرین روش بریار و گوتنا هری داوی دوی شریده یاوان بو کو د شریع انعویس ده دستانکا دیروکی تومار کرن و تو راستیا عقیده و باوری و جان فداییه بجان و روان خو دا کو زاروک و جوان و جنو میرن کردستان برومت و آزادی بجین و گراندنه هشو رامانن هر کسی د بردوامیا گوتارا خود سرکرده سعید عمر ناو مانو نمانه لوی شریکر و گوتکو تاوی توپ بارانا به موشک و روکتان جالیه چکدارن هر دو دسلاتن عراق و ایرانی و لی برانبری زیرک بونو لهنگیا پیشمرگیان نکاریبون یک بوسته دخالن پیشمرگه ده لخاکا کردستان پیشکوین. برانبری وان داکو ناو کردستان بلند بمینه شیرین بارزانی بجان مردی و مورالکی برز ریل بر هوین دمه گرتن و کسین هولدان در باسی کردستان ببن جناف برن. جبو آزادیا کردستان گرزک پکروان جلشکرن روژ جنفشن کردین بین را سرخوابونا کردستان را خوکرن قربانی و دیار کرن. عمر سربار کر گوت نخیر جه هر کسی کو نزیکی هولیری بویا جسکندر مقدونی هولاکوی مغولی تا حرسا سوریا ایرانی و حشد شعبی و ارتشن ترکیه و عراقی و خاینن دمیره همیان هولدان هولیر و کردستان داگیر بکن. لی تفجی شکستن به دست آنین خونن خواه لپای خواه کشاندن و وکشیان خیانت و پیلان وان اشکره بون. دشرین بوری ده ارتشا عراقی و حشد شعبی تکس کرن کونه دولتک نشتمانی و نجی ولاتی بون و دستورا وان به کردان را دگهینه هف تنوان برانبری کردان کین و دل رشی و شوفینی هیا آلیک خودی خبات و جان فدایی و خوین و شهید و مافا دبر مافی نتوی و دولت بونا کردستان دو آلیکی دنجی خودی پیلان و خیانت و دوف بونا داگیر کر و توانبار و دجمنین کردستانیا. سرکرده کرد گوتارا خود آماجه کر تانها هینجی هجمارکا برفره نکشتیا کو شری پیشمرگل سحیلا شری هبونی بو جبرکو اگر پیشمرگه سرکفتن به دست نه آنیبانا پروژه نتویا کردی تا به 100 سالی دی به پاشده کتبایا. دوی شریده وفادارن کرد کو هجمارا وان نزدیک 6000 پیشمرگه بو گریبون برانبری 300,000 چکدار و به پیشکتی ترین چک جالیه درگاه ایران و ترکیه و عراق و سوریه و وکری جناب بن
خەونên wan kesên bi tîpên pan di rojnameyan de dinivîsandin. Bay bay Kurdistan tev jî beravêtî bûn dibin pîlavên pêşmergeyan de bin axbûn. Alayên Kurdistanê hatin bilindkirin û dengê pêşmerge bi awayekî bihêz xak û asîman hejandin. Dujminê Kurdistanê reviyan û her tişt li peyxwe heştin. Piştî serkeftinê duê demê de General Mansûr Barzanî di nav pêşmergeyên roj de sekinî got hûn dizanin ku Serok Barzanî ji min bêhtir ji we hez dike û hûn zarûyê wî yê herî nîzîkî dilê wî ne. Leşkerê roj her tişt duê demê de ji bîr kirin û bi dengê bilind dengê xwe hildan. Bijî Kurdistan, bijî Serok Mesûd Barzanî em her dem amade ne. Di dawiya gotara xwe de Serkirde Seîd Omar got ku di destana Sihêlê de pêşmerge pîlana tawanbarên demê ji nav birin û rayên netewî di navbera Kurdan de saxiştin. Wêrê nedan ku Kurd Kurdistaneke azad û demokrat cardî nebînin. Kesên canfîdayê Kurdistanê û xayîn ji hev cuda û zelal kirin. لوتکaya çar alî bi beşdariya Tirkiye, Rusya, Almanya û Fransa li Stenbolê bi dawî hat. Têde rewşa Sûriyê bi giştî guftûgû kirin û di dawiya Lûtkeyê de hindek biryar hatin standin. لوتکaya çar alî derbarê Sûriye doh li İstanbola Tirkiye bi dawî hat. Gotê de serkirdeyên welatên Tirkiye û Rusya û Almanya û Fransa amade bûn. Gotê de hejmarek mijarên taybet bi Sûriye û rewşa wê hatin guftûgû kirin. Li gorî agahiyên guhatine belavkirin Lûtkeya İstanbol banga rawestandina şer li parêzgeha Idlibê kir û peydakirina hemû derfetên gorê bide ji bo çareseriya siyasî li Sûriyê. Gotê de ewlehiya xelkên sivîl were parastin. Civîna got li koçka Wehîdedîn li İstanbola Tirkî hat li darxistin û 2 saet û 45 deqan dirêj kir. Tekezî li ser qedexekirina bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê ji aliyê hemî hêzên çekdar li Sûriyê vekir. Her divê lotkeyê de giringî dan şerê Daişê û grûpên çekdar li Sûriyê, mîna beriya An-Nusra û El-Qaîde û her aliyek yan kesek gogirêdayî rêxistina Daişê be. Serkirdeyên welatên beşdar piştgiriya xwe ji girtî û wendabûyan re li Sûriyê diyar kirin. Got daxwaza serbestberdana girtiyên li cem hemû aliyan kirin. Her wiha radestkirina termên kuştiyan û destnîşankirina kesên binçavkirî. Her wiha derbarê Komîta Distûrî Sûrî welatên beşdarbûyî piştgiriya damezrandina komîtekê li Cinêfê ji bo pêkanîna distûra Sûriya pêşerojê beriya dawiya vê saliyê kirin. Bi armanca bêdestxistina çaksazîya distûrî û peydakirina rewşeke aram ji bo darxistina hilbijartinên azad û dîmokratî dibin serpereştiya netewîniyê girtî. Divê lotkeyê de her yek ji Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu û Wezîrê Bergiriyê Tirkiye Xelûsî Akar û Wezîrê Darayî Beraet Elbîraq û Wezîrê Derveyê Rûsya Serxî Lavrov û Wezîrê Derveyê Rûsyê Serxî Şoîgu amade bûn. Her wiha serokê welatên Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û yê Fransa Emmanuel Macron û şêwermenda Almanî Angela Merkel û hejmarek mezin ji şêwermendan amade bûn. Şandayê navdewletî ji bo Sûriyê ragihand ku rejîma Esed Aslangyan li pêşkarê Komîta Destûrî durust dike û serokê Tirkiye piştî lûtkeya çar alî li Stenbolê tekezî li ser sazkirina Komîta Destûrî kir ku pêwîst e ta dawiya vê salê bi dawî were. Ji alî xwe ve siyasetmedarên Kurd dibêjin bê destûra Sûriyeyê nû qonaxa siyasî dest pê nake. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan piştî bi dawî hatina lûtkeya çar alî ya Stenbolê ragihand ku divê di zûtirîn dem de komîteke destûrî were sazkirin û ew bihêviye ta dawiya vê salê Komîta Destûrî hatibe sazkirin ji bo gihiştin bi qonaxa siyasî li Sûriyê. Ji aliyê xwe ve Stîvan de Mistura şanderê navdewletî ji bo Sûriyê ragihand ku rejîma Esed Aslangiyan li pêş durustkirina Komîta Destûrî durust dike û nahêle karê komîtê pêş bikeve. De Mistura serbar kir ku rejîma Esed naxwaze ku hêzên navnetewî destwerdanê yan jê serpereştiya Komîta Destûrî bike. Her divê derbarê de balyoza Brîtanî li neteweniya girtî karîn bîris. Rusya tometbar kir ku nikariye erkê xwe yê pêwîst di derbarê rewşa Sûriyê de li pêş neteweniya girtî pêk bîne yan jê Rusya û Esed rêkeftî bûn li ser xapandina Encûmena Ewlehiya Navdewletî û neteweniya girtî ta ku bi helmeta xwe ya leşkerî di berjewendiya Esed de li ser xakê pêş bikevin.
جالی خو و اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا مصطفی جمعه راگهاند کو دروستکردنا دستور سوریه مجارا هری گرنگ د پاشا روژه ده تفی کو رژیم ناراضیه. بالنسبة ما ككرد بالنسبة هر بيكات ديجي و يعني لعقلية دولة المازن داجي انه بشروجا سوري بدستور كي نه جيرا به اباكرن و ندرس به وضع سوريا چاره سر نابه هكو نكبه واركي ياسايي. هەولێن ناودەوڵەتی ناو دە هەفپەیمانên ئەسەد ئەنگ و وڵاتی رووسیا دەداویترین لوتکەیە چارئالیدا کۆمیتا دەستوری گەنگەشە کرد. Di hevdemê pêşwazîkirina şandên opozisyonê û gengeşekirina komîta destûrî li ser astekî berfireh. Gelo demhatiya Rûsya pîvanên hêzê di berjewendiya opozisyonê de giran bike bi mebesta giheştin bi çareseriya siyasî. Şanda Encumena Efrînê li derve seredana dergeha fêşxabûriya Sinûrî di navbera Herêma Kurdistanê û Kurdistana Sûriyê de kir. Şanda Encumena Efrînê ji aliyê Emîd Şewket Berbiharî berpirsê peywandiyan li dergeha fêşxabûr hatin pêşwazîkirin. Di wê seredanê de rewşa bajarê Efrînê hate guftugûkirin, her wiha behsa rewşa derbider û koçberên Efrînê û şêweya pêşkêşkirina alîkariyan ji aliyê rêveberiya dergeha Sinûrî ji wan re hate kirin. Çekdarên El'emşet agir bi mala pîreka Kurd li navçeya Şiyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê xist û kel û pelên navmala wê şewtandin. Li gor jêdereka taybet ji nava navçeya Şiyê ji arkera ragihandiye ku di hevdehê meha dihan çekdarên Emşet agir bi mala Ferîda Xullo li kolana Şikaka ya Şiyê xistine û kel û pelên navmala wê şewtandine. Jêderê tekez kir ku sedema agir vêxistinê ew e da ku Erebên li wê navçeyê hatine bicihkirin di mala wê de werin bicihkirin. Ferîda Xullo bi hevjîna xwe re Înayet Mihemed beriya çend salan berê xwe dabûn Lubnanê û li wê derê bûbûn penaber. Li navenda bajarê Efrînê du welatiyên Kurd yên bi temen rastî lêdanê û diziyê ji aliyê grûpeka çekdar ve hatin. Rojnamevan Mihemed Birîmko ji arkera ragihand ku di 26 meha dihan li navenda bajarê Efrînê grûpek çekdar êriş birin ser mala bavê wî Mustafa Birîmko û sifkatî bi bavê wî û dayika wî kirin û rastî lêdanê hatin. Birîmko her wiha da zanîn ku bûyer bi şevê çêbû. Piştî wê grûpa çekdar kel û pelên navmala bavê wî dizîn û tekez kir ku beriya demekê bavê wî du caran hatibû binçavkirin û got kiryarên wiha bi tenê ji ber ku welatiyên Kurd bi xaka xwe ve girêdayîne têne encamdan. Encumena Xwecehîya Navçeya Şera ya Efrînê dibistana gundê xerabê Şera bi dawî anî da ku deriyê xwe li pêş xwendavanan veke. Li gor jêdereka taybet ji arkera ragihandiye ku îro karobarên dubara avakirina dibistana gundê xerabê Şera bi dawî hatiye û biryara siba deriyê xwe ji xwendavanan re veke. Jêderê her wiha da zanîn ku dibistan wê xwendavanên seretayî û navendî û amadayî li xwe bigire. Beriyan Hacî Mihemed Sîdo serokê Encumena Xwecehî li ser rûpela xwe ragihandibû ku karê nûkirina dibistanên navçeya Şera berdewam e. Di 24 demejmerên borî de bêtir ji 507 penaberên Sûriyeyên li Lubnanê û Ordinê dimînin vegeriyane Sûriye. Navenda pêşwazî û balavkirina penaberan ya Rûsya ragihand ku zêdetir ji 507 penaberên Sûriye ji Lubnanê û Ordinê vegeriyane welatê xwe. Her li gorî navenda Rûsî ku 220
و 7 ji Lubnanê vegeryan Sûriye. Di nav van de 175 jin bûn û 52 zarok bûn. Herwa 325 panaberên Sûriye ji Urdunê di deriya dergeha Nasîb re geştine Sûriye. شش ولاتین سیویل لگوند الرفا لگوندوار ادلب بونا قربانی توباران موشکن رژیم اسد لگوری جدن خوجه اشکره کرنه که رژیم اسد به موشکان ارمانجا گوند الرفا لگوندوار ادلب کریه در انجام دا شش ولاتین سیویل بونا قربانی و هجمارک بریندار کتنه تفی کو گوند الرفا دکفه لدوار بیچک یا کو ترکیه و روسیه سرپرشتیا ویدکه لی رژیم نافبوری تو پابندی برکفتنه ناکه و او یک بویا جه مترسیه ولاتین سیویل و پیلک دربدری جی جبر موشکن رژیم اسد دست پیکریه. گروپا چکداریا بناوی لیوا شهداء الشرقیه لادلب کوج حیصد چکدار پیکته چکن خواه دستی دادگاه لشکری لگندوار حلب کرن و هلوشاندن خواه راگهاندن. روانگاه سوری یا مافی مروفان راگهاند کو ابو خوله سروک گروپا نافبوری کوج حیصد چکدار پیک دهات هلوشاندن گروپا خواه راگهاند. او جی جبر کو حکومت ترکیه فشار لواندکه تیزانین کو به دهانج گروپین چکدار لادلب هنه و جبر فشارن ترکیه لعالیه کی و فشارن روسیه لعالیه کی دن و ایریشن رژیم اسد هن به هن گروپین چکدار تینه هلوشاندن. در انجام شورتک الکتریک ده زاروک کی سوریه ل ترکیه جیانا خواج دست دا و 4 زاروکن دنجی جبر وکتنا آگره کی بریندار بون. زاروک سوریه به ناو احمد تمن 15 سالی لمردینا ترکیه ده انجام شورتک الکتریک جیانا خواج دست دا. لباجار کوچای لیجی آگرک به مالک سوری کت ده انجام ده 4 پربرین سوریه بریندار بون. لگور پولیسین ترکیه کوسدما و آگری اوجی شورتک الکتریکی بو. سازیا برزانی یا چاند و هنر کردی لباجار عموده هجمارک ماموسته و هلبسوان باجر یین سرکفتی و زیرک خلات کرن. سازیا برزانی یا چاند و هنری لباجار عموده یک کردستان سوری هر یک جباهوز گنرش و لقمان ولی و دجوار توفیق که ماموسته خلات کرن. هر یک جه هلبسوان بناوه با بیسوک عمودی عماد حمدی ابراهیم برجس مشعل يونس جمعة عيسو شاهين اسماعيل خلاط كرن. جسالا 2013 و 7 پانابرین روجاوای کردستان ین لکامپین دار شکران و کور گوسکه ین هولیرا پایتخت کردستان نشتجی بوبون د چمه زاپه ده بن آف بونه و جیانا خوش دستانه. مالباتا وان قربانیان بحثا چیروکا بن آف بونه وان دکن کام بهفره لوی فیچری تماشا بکن. پشتی کو کریزا سوریه دست پیکر ولاتین روجاوای کردستان جی هولدان کو جیانک آرام و دوری شر اجبوخه پیدا بکن. لو ما پنابری گلک ولاتان بون. هجمارک مزن جوان خو الهریما کردستان گرتن. لی پنابری هر دو کامپین بسر هولیره و گورگوز کو دارشکران. ین نزیک جو آوازاب جبلی خمخاریا غریبیه و ایشا پنابریه وان جه هر دو کامپین خو جه سال 2013 و تنها هفت جوانین خو دناو آوازاب ده یا دناو برا هر دو کامپان ده جدستانه. شاهین احمد سلیمان جدایکویه سال 1994 جگنده قاستپانی بسردور آلیان و یک جوانین دناواوی آویده جیانا خواه جدستا. شاهین دیگل مالباتا خواه یا جهفجین و کچاوی پیک دها دجیا. هفجیناوی دما بحثا چیروکا بن آفونا هفجین خواه که جاویوی فرمی سکورندکان مشتو تجبو. 2014 ده زوجين سالك وسي هيفا بهفرمان وشخوا كجام حفت هيفي بو هنقارو لي هاتي او هي ناس نتكر بجوج كبو چند روزه که بحوالی خورا چو ناف آویش خور خوا صحبت کرن روزه اول که چو پینزانی بو روزه دو چو مقود دنا مهرة قبلة روزه سير چو خنقي
ام چون دورا آوی هموی گان مددید ایدا ما سؤال جاکی کرد ولا فا دو خنقینا یک بجنده حموده حلاق یک شاهینه حلویاتا مزانی بو عمریا هروها محمد معك وجدايك ويا صالة 1995 جگونده خراب السرت يبسر حسكيفا دقال شاهين دا دما سيران دا جيانا خواه جدستا وبو قرباني مراد جمعة فرمان جدايك ويا صالة 1998 جي قامشلو جبركو مالواتا ويل روج آواي كردستان بو المالا خالتيكا خواه دما ودما جشنا نوروزي دا لقال كوري خالتيكا خواه يبناوي علي رشاد حسين جدايك ويا صالة 1994 كو اوجي جگونده خالد يبسر قامشلوفا كو بهفرة چوبونا سيران جيانا خواه جدستان دايكا علي دبيجه كو لاشي علي دهمان روجته هاتا ديتن ليلاشي مراد بشتي 4 روجان هاتا ديتن 21 آذاری چون رحله 22 آذاری چون گوسی روزا رحله مشخور هارین وقتی چو طبيعي دليست شخورة أو اللي زاري خالتيكا خو لبوكا خالتيكا وزابي وبوكشتكا ويجيبها ورتشون شخور طبيعي ليست طبعا عندر نابافي بدقارين جارك دجليزن ديس در نابافي لو كي خوامي جادر در نابافي كتيني خد خبنا أبي ودر دخلت بحنك هذاك تكلم جارا سيا بين تكلنا بابي وما درت كلم جا باص دلايم قرق جمر قوت كوجي بدود باص أخو أبيت نافا علي 24 ساعات بنافيت ما ولاكي خوام 5 رجال بنافيت دايكا زاروكي بنافي علي خليل عبدوش دايك ويا قامشلو صالة 2003 دبيجه او ايدي نماد زانن قالو او يان قدر يان جي بنابري بونا سدما بن افونا كوريوي ليفر سورك الدورة مقراندية او سورة الدورة مقراندي زاروك يعني دايم انه تشاوا انه رغباوا جبي سوري دركبن ويهرم كده تشول الخالي يهرم كده زيدي بري خبدن افي نصام نبلكي قدر ما افو ام بين امنيزكي ابيات دانين تعدبو جمر بس قدر ما افو زاروك خوشيدي تبعنا راحتيدي تبعنا اكيد نتشو صرافي نظام ازجار تم بش ام سببا يعني مرة فهي زاروك خور امن عند نتشو حرش فترة كين بوتن باش ندبركي هوليري دبركي طبعا امكاني محدودا افتشتنا آرام فاضل شاويس جيدايك ويا گوندي قرچو غيب سرديركي و سالا 2001 هزر المرنا خو نتكر دما پشتي هاتنا خو جديبستاني و دگل حواله خو چوسر آوي جلوبر كنوي بونا نشانا ناسكرنا دايكاوي ججه بن آبونا ويره اج مدرسه هات طاشتي خوار جلي خو غيراندن هفالي جر تليفون كرغو قوامي دركبن مقوش يعني هر دروجات شون مثلا ناف دخليت شون شخورد ماشين كارا فرافين يتكر مديت هكوري جيراني مال دريدام شو فكر تليفون دستي دبو قو خالتي كت بجن آرام كتي آوي دهم مقو تشد بيجي آوا كويدي قو انزا هفالي تليفون كيه قوت يم تليفونش دست كرت مقو تشد بيجي قو خالتي والله سحنا كاناكم ظلامنا بينا ورا آرام كتي آوي ده شون بر آوي ملي ميزان جلي يعني قال قولي آوي هبون بس مشاف جلي كر مناس كر انه دوي آوي ده مقو فاي والله مسكنين ام بازين بر آوي مقو هفالي كا آرام قو آرام آوي ده مقو تشد بيجي شاد آوي ده قو بريد آوي ده ايدي والله مديت غواص هاتن جلي خو جهد الخو كرن خو آويشتن آوي ده هم خو بردان آوي ده ومديت درخستن نيتشيروان سليمان او جيج دايك ويا گوندي گر زيارتي چوليا يه بسرگير كلاگيوه سالا 1993 خيزان داربو و دناوا آوا زابده داوي بجياناويا پنابريه هات گلو آف غدارا آنكو قدرا وان وصابو يان جي سدم ندي هنا مينا گلک گوتا گوتن لسروي آوه تينا گوتن جبر کوش دما بری و سالانه هجمارك جخلکن گوندي نزيكي و آوه دناو ده بن آف دبن و جانا خواه جدستن لسرويه كي بري صلاح لشكري ريفبري كارجيريا ناوتشا غورغوسكي وصا اخوي زي غورا زانياري زوري لسرا او زي لەگەر چەند زەیدیکە ڕووبارێک پێک دەهێنن ڕووبارەکە وڵاتە شوێ ئاو دەدرێتن هیدێ وزێ ناحیەکە وەرگۆسک دەکەوێتە تەنیشت سنووری ئەو زەیە گەورە بە درێژای چەند کیلۆمەترێک و ساڵانەش تێدا خەڵک تێدا دەخنچێتن لە حاڵەتی ڕوودانی خنکانێک یان مەسەلەن شتیوها ئەمە بنکەی بەرگری شارستانیمان هەیە کە سەردانی شوێنەکە دەکات بە زووی
لۆی بەهانای ئەو خەڵکە ئەگەر بکرێ لە خنکان قوتاری بکاتن و بنکەی بەرگری شارستانی کە تایبەتەوە ئیشە بەڵام زائیدەن ناحیە وەکو ئیدارە لە هاوکاری تەواوی بنکە بەرگری شارستان دەکات زائیدەن دائیرەکان کەژ وەکو پۆلیس وەکو ئاسایش ئەوانە کەمتەر خەمنینە لە بوارەی وڵا گۆتەگۆتەکەی بەس ئیدە و گۆتەگۆتەوە قسەیە زووتر زۆر باو بوو کە دەرێن زەی گەورە مەسەلەن داوای خوێنی دەکاتن یعنی ساڵانە خوێنی دەویان خەڵک تێدا بخنچێ بەس ئیدەوە خین و مەسەلەن مردن و خنکان تەنها لە دەستخوای گەورە ماسیên vê avazab mîna deryaya îcê ji canê van penabera hes kir li dema wan hewl dida bêhinvedanekî ji rewşa xwe re li derdora wê bibînin û ew di nava pêlê xwe de hemmêz kirin. Bi vî awayê em giştin dawiya bultana xwe dubara sernûçe em ê bi bîra we bînin. Çekdarên PYD nûçegihanê Arkê Ehmed Sofî revandiye û ragihandina azad ya bi ser PYD ve daxwaza diyarkirina çarenivîsa wî dike. Lûtkeya çaralî bi beşdariya Tirkiye, Rusya û Almanya û Fransa li Stenbolê bi dawî hat. Têde rewşa Sûriye bi giştî hate guftugû kirin. Di Mistura dibêje rejîma Esed astangiyan li pêş Komîta Destûrî ya Sûriyê drûst dike. Li navenda bajarê Efrînê du welatiyên Kurd rastî lêdanê û diziyê ji alî grûpeke çekdar ve hatin. û çekdarên El Emşad agir bi mala pîreke Kurd li navçeya Şiyê xist. Her şad û bextewar bin.